Durba priuba sechugor yang avi no tang si tengpor yang aba pi shulekai shunan yanai Durba priuba sechugor yang avi no tang si tengpor yang aba pi shulekai shunan yanai Hakapanikong na ay kublay ya baro ki past peoples jong ka St. Thomas Higher Secondary School Mairam. Tika St. Thomas Past Peoples Association kan penlong ya ka third past peoples mi mentarusnam haka arpu sautrik Oktober bat kan sedang nadu kapor sipau baji menstep daka registration te nga khot nga wer nga kerpat jor ya ki para past peoples jong ka St. Thomas ba phins ngo bha ban ya boy shakatei ka third past peoples mi Bat akan dikejui ke sini kepada sedang dak past people mi kepada kap South Rek jumlah Oktober hak janmiat tindon kijing lekai hukum kekajing sedang dalam festival hak di sini kum kijing lekai ki variety show repair bat akan dikejamiat an berniaru yani daka live DJ setan pada kesini buat bat kepada kap South Rek ke festival kan tinggi lima kijing lekai ki repair jing lekai di bubur ki ban penberniani kum ka food fest kandon ka play and win games kandon ka house papa prize ka lucky draw batha ka jamiat jong di ka santarik ru kan sedon ka live music dei wan ha konsep dei way niki nomor ka paunam jong ka jirwai dur bhabre usit skor patnalon kan ru kum sibenta ha ka bide festival kandon ru jing lekai nang ta kna ka bide trampoline ka bouncy bat kami jing lekai ki ban penbernia ini. This is an academic past people association jong ke school St. Thomas High Secondary School. Ni kot ni where ki baro ki ba pensuha ban boy sekenika festival ke ban long asli kenti nodok arpsa hadok arpsan terek namar ke dek wai ni benta ki ba naglan jong past people ki angnot ban penmi fan ban penmi bisa kunu ban no senyang ban irap nak kata ban kentil di school kejoni kublish pun